Kwiragwo iri gukaya ni nume. Ituura-ini riri ria Ngoben mwena wa Narok ya muhuro, aikari maraikara na haho, aria angi magithara gucaria thayu, kurumirira ngucanio gatagati ka ruriri rwa Ukabi na Kipsigis, gukirikana murithio mwe wa mahiu kuma ruriri rwa Ukabi niaroragirwo hwai wa ira na mahiu make kuiyo. Wateni tufike tujue kama kweli wamefanya nini. Iri ta njira ya kwirihiria batoni ya nyanake kuma ruriri rwa Ukabi irerikana kumudia mwaki nyumba ciganona ituura-ini riri, oro undu umwe na migunda na thito cia mbembe, na gutiga andu eri makuite. Maabitha a ugitiri maricemba gutigirira thayu ni wacokereria ituura-ini riri. Munini wa County Commissioner Ronald Miwawi akiuria ikundi ici cieri kuhorohia ndungamano ino na kugacirithia thayu. Musizi fire, tuachane na hii mishale na nini, mutupatie sisi serikali nafasi ya kuweka usalama wa kutosha hapa Ngoben na sehemu zingine za Narok. Ona kuhanora uguo Moses Kiok uria ni muikari wa itura riri augite angikorwo thayu ni ugucokereria no nginyagia maabitha a borithi maikie ngono aria maratabanirie njuragano ino. Tunataka tu kujua kama ni moja, kama ni wawili, kama ni watatu, tunataka tu tuletewe aseme ni huyu, tuone ikiwa mkononi ya serikali, sio kuchoma, sio kuua, sio kupika, tuone akisimama kwa kotini kutata haki. Kuringana na Geoffrey Yegon, kuri na gikundi gikoretwo gikiagagia aikari ituura-ini riri na makiria muno aria marutururirwo mutito-ini wa Mao, akiuria thirikari kugacirithia ugitiri. Umisa. Na hii watu wanaambia watu kwa nini nyinyi hamtaki muame mwende bome. Nyinyi mnakaa kila siku imehamishwa nyinyi kwa Mao. Nyinyi mnaenda kukaa kwa kambi kufanya nini? Anaanza hiyo maneno. Hiyo ni nini hiyo sasa? Anaambia watu mwende bome. Giki no kimwe kia icigo nyingi kuria aikari marutururirwo mutito-ini wa Mao, mihango iria itanyitwo guthii na mbere ica ikuhi, thirikari igikinyiriria ati ndiraregeria murugamo wayo gutigirira aria othe makoretwo magiikara mutito-ini uyu mugaru na watho ni marutururwo. Maya magithiaga na mbere, minista wa maria maturigiceirie Keria Kotobiko ni augite thirikari ndikuriha mundu o wothe warutururirwo mutito-ini uyu kuona megwatire migunda ino mugaru na watho. No compensation is payable and none is going to be paid. And it is not just a matter about Mao, so that there is no confusion. I'm not talking about Mao, I'm talking about generally. Tobiko ekwaragio hindi ya kuhingura kigomano kia maundu megie mititu na maria maturigiceirie mwena wa Naivasha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.